of tour película na bota wa Kraken sempre to octopus hopi grande ko to come boto dus rom ta basão ti que parte di storia di rom ta ku hopi ai passata un boto ku ta dat yen bari di rom anto eto biniendo Trinidad e tempo antobra Kraken atakai boto antobra bari so a survive di attacke inana anto bari eta smaak kuna kies ku te awe in no stinde boto kuta rum aged with 2 anos largo and trago differente spices mas koko KFC spices nobody really knows what they are but they're in there. No, super nice met de wakke tambe e design e baker tambe ko te bini kone correct nostro special tiki cocktail just kinamite be kumisa tra un cocktail pa pur bele tambe nostro be kumisa ko a perfect storm kuta Kraken cocktail and over a noche e nostro be in 3 differente cocktail pa turhene per enjoy pur batur tambe and be very inexpensive price tambe siguro $8 pa un cocktail a noche it was really good pa un chapiar na kupa by kumisa ba weekend it's perfect start live music tabay so nang kutong tiki aficionado di cigar tabay di cigar pairings ku Kraken tabay ting kumina ng traha specificamente pa pas ku Kraken e kushina ku Kraken para massa ba bismas sa yung diskinang anto bratambe tabay ting un photo boot anto brat a noche e pato hinang ko gusto tari pa social media tabay ting 2 modelo di nos ko tabay ta full disfrasta style Halloween di Kraken and nice bo saka portrait at that time anto we post on social media nos na final de noche nos tabay saka un ganador kut no na fusion na conoci panang egg green egg gombo ko haya kuta un cowboy steak with 2 lobster tail e botte di bia guess what ja noche botte nana e sei porgano. Nice, I love the sound of that. Boom, Mats, vertel ons een beetje meer dan ook over dat eten dat we kunnen verwachten eigenlijk op die avond. Ja, Fusion staat natuurlijk los van alle... Ondertussen gebeurt hier wat. Ik word een beetje afgeleid, want er wordt een cocktailtje gescheurd. Ja, er wordt een cocktail gemaakt. Prachtig. Gewoon live op radio. Nee, maar Fusion staat natuurlijk los van de live muziek en de sigaren en de wijnen. En de cocktail is ook heel erg bekend om zo'n green egg. En ook voor Aperitivo gaan we daarvan koken. We gaan mini-sliders maken en we gaan die uien karamelliseren in de Kraken rum. We gaan paella maken. We gaan de octopus echt grillen. En er komen nog wat kleine dingetjes bij, maar we willen niet alles verklappen, maar dat belooft mooi te worden. En wat heel leuk is aan Aperitivo is, Kevi zei het al, dat je voor $8 heb je een cocktail. Dus je maakt heel goedkoop kennis met een merk als Fusion. En dat geldt ook voor het eten, want alles heeft een zacht prijsje. Alles heeft een discount dat het leuk is voor iedereen. En het is gewoon een mooie manier om het bedrijf te leren kennen. Nice. Nou, de cocktail is al klaar. Oké, perfect. Easy cocktail, easy to drink, easy to make. Thank you. Awesome to enjoy. Oké, wordt ook een van de 3 cocktails die we op het evenement zelf gaan serveren. Het is de Stormy. Stormy zegt goed, ja? Perfect Storm. Deze is de Perfect Storm. Oké, en wat zit er eigenlijk in de Perfect Storm? Kraken rum, ginger beer, but always use good quality ginger beer and fresh lime. Nou, this tastes really good. Het is super lekker. En het is ook lekker fresh, refreshing. En I mean, it's Wednesday, so why not get your perfect storm on this perfect day? Echt super heerlijk. Cheers. Ja. Wow. Dat geluid wil je horen. Ja. Salut. Dat wil je zeker horen. Salut. Pesunang ko nota kinang ko miawo. Nagami bisabo e perfect storm akita. Super douche, tremendo. Definitely bosating ko pur besaki. Correct. Want vooral in die ene keer hopi calor. Yes. Very refreshing. Ginger to algo kuta actually refreshing. Die beso mensen to wat daling untiki spice rum ding. Ja, alcohol gehalte te ba hopi. Bouw die 20%. Jij zei dat pa bosan date zet. Dat is bouw 20%. Antobra, it's easy to drink. It's a low alcohol content. Dan hebben we sunang kuta mas health conscious. Een cocktail kaya een cocktail kuta low ABV. Low ABV ke man ko alcohol content hopi bouw. Dus ora bodo bebe 3-4 die cocktail lang kinana bonota ingesting a lot of alcohol. Okay, nou perfect. Ando tame konya may other cocktails na ko basuluting anoche. Die dos cocktails sito by town tiki mas pa big boys. Ito by town old fashioned Draco Kraken. Pero con a little bit of flavors in there. And to uno to by mas fruit forward. Ito yaman bramble. Kun dan different ng mane blackberries and raspberries in jelly patrayelo. Heerlijk. So Nou, that's a little bit more easy going patrayelo. Okay, perfect. Anto pa by evento akita totalmente gratis. It's gratis. Just show up. Say so. Nos to sera just norsi and between the biting special on the drinks, the biting special the food, live music, and to maak mee to look nos base around the jobs. So nos be convert full
Fusion tem algo aparte. Ito bebira meneer Halloween in July. Oh, Halloween in July. We love that. Maar nu, tiki voorproef je die Die wanneer... tiki voorproeving kijk het in oktober. Ah, dus we zien mas ko different eventen in oktober também. Absolutely. Die mensen. Oh, we love It's just the that. start. Hoor ik na nossa começar Halloween season de trimpa. Perfect. E una eigenlijk nós vamos comprar Kraken Rum. Kraken botar hier natura supermercado grande na Aruba. Actualmente nós estamos praticamente no caminho e nós estamos breed uit. En nós na tag de official distributor die gelen. Dus popo je sempre anytime na tag e popo hai boter tam. Perfect. Antera, ja, evento aqui tá grátis, para mim tá seguro começar a fazer reservação. Se boquear bo stoel reservado, make sure que botem bo best spot possible para bo walk to coco to Passandra. Of course, always reserve. Pero se não, bo just walk in anytime. Fusion un lugar basta grande, basta ampio, que vai diferente caminho que bo sinta chill, bo sempre bo vai ne bar hang out the party, un piano também que bo hang out no piano. And of course, bo vai green active foam mess. Dus bo just kana by molestia chef. Nou, perfect. Bisele com pouco de sobre barbecue do weekend também. No, perfect. Eu me talaga yung mic para bosa abrir para bosa invita hinter Aruba para dia 7 de juli na Fusion ko bosa. Correcto. Lotte great para walk tour hin na Aruba, nos invita bosa na tour para tak se kanos